Ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo nababo. Nyamara ariko hari andi makuru batatubwira. Ayo makuru na ya kampani Rubavu Buy and Sell Limited. Ngiyi kampani yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu, inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 42 43 82 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner. Hello, welcome back to Rubavu Real Estate. Ndibaza nizera ko umeze neza, urakaza neza kuri YouTube channel yacu. If you are new here, ni buri mushya hano, reka uyu mwaka utangirane na Rubavu Buy and Sell Limited. Niba utarakora subscribe, please do subscribe, like, share, comments. Nkunda kuvuga ko ari ingenzi kuri YouTube channel yacu kubera ko bituma nabandi babona ko hari deal tuzanye, hari amamari tubazaniye. Rero gusharinga ni byiza cyane. Rero kanda subscribe, waba uri mu gihugu cy'u Rwanda, uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, turagusuhuje umwaka mushya muhire. Muri Rubavu Buy and Sell Limited dufite promotion. Twabuzaniye bya bibanza bidahenze cyane. Iki kibanza kiri Rubavu Rugerero hafi neza y'ishuri rya hoteleri, gifite metero kare 350. Ngira ngo murabibona kuri screen, ndetse nukuva hariya ukazamuka ukagera iraruguru ndimo ndatunga ikiganza. So as you can see, suko hatangira miliyoni 7,500. Duhamagare mu bambere rero Rubavu Buy and Sell Limited, tugufashamo byose kugera birangiye. Kandi icyo nkunda kuvuga cyo nuko Rubavu Buy and Sell Limited tugufasha muri process zose kugera birangiye. Ibyangombwa by'iki kibanza birahari, ugura uhita ukorerwa mutation. Iyi ni quartier nziza iri kubakwamo amazu meza, amakadastre meza, n'ahantu heza cyane wagura nawe ukahashyira inzu y'inzozi zawe. Uduhamagare mu bambere rero. Tandukana gukorana n'abatubuzi, utangira umwaka mushya wowe mushya ukorana na Rubavu Buy and Sell Limited, kampani ya mbere yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'amazu, ikorera mu ntara y'Iburengerazuba, especially mu karere ka Rubavu ndetse n'akarere ka Musanze. Ikaba igufasha kugura no kugurisha ibibanza, ndetse ikaba yagufasha no kubona apartment yo kubamo by'igihe gito cyangwa se by'igihe kirekire. Uyu mwaka uratangiye, hari abagiye basinya amakontra, abandi nyine bagasezera mu kazi bari barimo. Ushobora kuba waraje gukorera mu karere ka Rubavu, ukaba uri kwibaza ukuntu wabona apartment yo kubamo nziza, izagituma wumva umeze neza, iri ahantu heza, transport itagoye, hafite security ihagije. Icyo kibazo ukaba ugifite, Rubavu Buy and Sell Limited ni igisubizo kuri wowe, kuko tubigufashamo ndetse tugagufasha kugutoza ahantu heza h'inzozi zawe. Duhamagare rero cyangwa utwandikire, waba kuri WhatsApp cyangwa se messages zisanzwe. Ushobora kudusanga ku mbuga nkoranyambaga zose, amazina ni yandi dukoresha ni Rubavu Real Estate. Your trusted real estate partner will always here for you.